Sumbut Menteri Rangbak Sarkar Jala Ubas Niaw Bahalang Dhar Hak Hendri Terunai Wing Arja Arpusan Ula Ais Ngubhas San Potli Ki Laptop Syakin Nonghikai Ka Kyang Nangbak Government College Jowai Kumbau Ladap Kular Hak Jingelang Lingkot Kebalapan Long Ha Auditorium Jong Ketika College Haba ajing kran Ubas Niaw Bahalang Ula Ong Bola Thiet Yakini Ki Laptop Naka Tulop Jong Uhi Om Naka Nogo Scheme Dak jing temu ban kentu kenrong ya ke puli putih hak Nonghikai bat ki samla puli kat kumbayat ke jok kapor. Keduan rak ini laptop kawasan Tulip. Karena dulu cek ngam tipu cek beri itu Meghalaya posisi ketan. Tapi nomor yang dua setelah yang nawe yang principal dong bawa kawan ke defects. Pergi buku directly tidak persen Tulip ini. Dan saat tu hingga mau principal ni mau orang ni bah saat tu akan kejuk ke new generation ni bah wah. Dia juga akan kapor. Betul kapor mulai ni high tinggal lagi dengan orang miosai bah ini je. Jadi ni laptop suai le, dengan Tulop yang ngam, bantuan yang siam sorka, waktu promote di kita rumah. Jadi media ke fokus saya kanal tu pun kanal petana saya hendak sebab minggu je lawan mereka discussion yang kita oni additional nanti, kuda usang sen apa arah usang ni kau kuda hendak menai dawan. The next year kuda improve saga sport infrastructure, common tremendous improvement. Hapo cisnem ni arjar arham ru, kuat berkeladu ni college. Tang mana kau berkeladu? Pira bon kam ni kamu Nonghikai. Mencak dah ulai mon student ini. Ini mem student ini kelam dah kata. Kuat yang man gini college yang iwa one of the most disciplined college. Kuat loman ubi ni college kuat. Uman nak ubi kuat ubi lai warok. Untuk kamu tahu iwan ni kami kelas dan ni centrum. Kita ngakau nikmat usaha ren macam kelam bahawa penyuh student gua wan sekian nombak bunsin mud gua cak kentai nungi kuat penduduk je orang kuat uwi kena bigo wan gini orang kita tahu ke dreams ke ngakau nikmat ngopi tadi diskus ngau sport minister lah yang improve tremendous aga sport infrastructure kini dia auditorium rekaman dan include lang lah kini dia estimate dalam sanksi ni yang renovate yang mana kamu national auditorium standard. Ngabon gula ini tangwa miulek sindon yang kami acak. Ivi to ngai wujud request go, dah gawi meeting dah kuda ini wopi Nonghikai waro, begini di headman jong waro yang kecuali agglomerations. Kita pulek yang mau dengan last part of 26. Manrat dep ulek ini infrastruktur waro yobo ni. Kekai lain berapa? Student tu uman ini college ni kita di drugs, kita di kiat uman discipline college. Itu untuk usaha yang remah. Temu iwan no one to blame here. We are here all to learn each other by mistake and from experience. Tekini tu gua underestimate ikan obah. Ane gua kita kawan pawut doktor ke engineer demi ini college kan. Tahu kemui itu orang. Tengah kau window ikmat yang penjahit tiada. That is my dreams. One day, KNGC college it should be one of the best college in the state as a whole, not in the district as a whole. Jadi ni orang yang blueprint yang plan yang tu percaya oleh kejak sindon demi ni lah orang bon di sekolah bon di college upaya dan tu yang busuk ni bon sen jo kapor tu cak kenong nepi kinong pan kantan diwai pan ni petaji yang kami cibet summit ni mengodom itu bagi Nonghikai cibet summit mengodom itu bagi kontraktual cibet summit ni itu infrastruktur ijin di mana itu money correct money genuine handrewa sorry to say ni once for all tegani duduk tiaga dia mau tiak sini ni bahan ni next week dah kudo principal secretary education wakamun tu promote further di college yang ni mana dia orang nak man complicated. Strict should be very strict. Tahu kapor kemudian tahu bon seni lah here education yang beri support mau ini pihak tahu mau kedai yang nak college. Bon seni juga wanjong buta ke government college ni. The bon seni lu sup lepas apa ni? Hadai di sini tu man lepas full confidence. Ketua kuju pendapat itu akan dan klaim akan kelas lah mayat mahadu ahli sekolah. Mereka kena bukat kawan kami di college, di school and kijo number of student increasing day by day.
that it improve the existing college and government institutions. The first problem hak to bitter one to see. Pai na pai ni school ni by LPUP standard. Ila itu hable rationalize ka kaman and then the TPVR on the move to reforms, major reforms in education department. And we have to take a strong stand and a strong decision from the government level. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya